ngihlale ngisho ke lento ukuthi when two or more people they meet, they first meet spiritual. Abantu ngaphambi kokuba bahlangane ngokukamoya. Imimoya mase ihlangene ngoba imimoya inemfihlo yayo leyenza ngayo izinto. Umoya wakho mawungcolile ungahlobile kahle uzoku-attractela umuntu onomoya ocishe ufane nowakho. Kufuna ke lapho bese kuba umuntu lojulayo lokwazi khona kuhlunga ubuke ukuthi lo moya wami lo muntu lo ngi-attractele yena empilweni yami umuntu oright umuntu onjani. Ufanele nivele ukuthi uyangasondela eduze kwempilo yami. Kungaba umuntu oba mngani, kungaba umuntu ongena ebudlelaneni naye. Kunezimpawu ke lo bese ke ubona ngazo ukuthi lo muntu lo osondele eduze kwempilo yakho akusi umuntu lo right. Number 1, lo muntu uhlale unema doubt thize ngaye kwasamuntu lo ngazuthi manje awumthembi. Lento iqhamuka kwasamcabango kwasamzindlo. Ngeke umane uvele uqhamuke sokucabanga ngento thize ukuthi lo muntu lo yini ngathi ngelinye ilanga uzongibulala, yini ngathi lo muntu lo ngelinye ilanga uzongibetray, yini ngathi ngelinye ilanga lo muntu lo uzokwenza 1 2 3 4, noma yini ngathi lo muntu lo kukhona into la yenzako lengahambisani nesimo sami noma ke lengayithandi. Kusuke kusithunywa ke esenza lento lo yiso simdonsile lo muntu andisavuma thathe khona. Siphinde sikwazi ukuthi ke lo muntu lo sikuvezele izinto ngaye. Number 2, lo muntu uba ngumuntu la ngahambisani nezinto wena othanda ukuze mhlawumbe wena umuntu lokhonza akazwana lento le, mhlawumbe umuntu othandaza akazwana, mhlawumbe umuntu lonza lento le uyaphikisana nalento le. Most especially makuyizinto ezinhle ezirathi kumele ngabe umuntu uyazenza uba against lezo zinto lo muntu. Then number 3, lo muntu uyamuphupha and umuphupha ngabe uyamuphuphela emaphupho ngokuhlukahlukana and lo muntu mawumtshela lawa maphupho angawathathi serious, lawa maphupho athathe ngazo simanje wena nje uyazihemela uyazikhulumela kanti uyazi ngaphakathi ukuthi uyazi lo muntu engitshela yona ile nto engiyenzayo. Ingilozi lapho isuke ikukhombisa ukuthi lo muntu lo yebo uyazwana naye uyaphila kodwa kunento lengekho kahle. Umoya ke unendlela yokukhuluma ngomuntu osuke umsondeza eduze kwempilo yakho. Lo muntu lo omsondezile ulihlobo luni lukapende ngaphambi kokuba lo muntu lona amoshe impilo yakho. Kuba nezimpawu nezindlela ezenzakalayo ngokuhlukahlukana ezikhomba ukuthi lo muntu lo akekho right ukuthi uyangasondela eduze kwempilo yakho.